Da čujem kako moliš. Ja te slavim i tebe verujem. Blagoslovi mene i moga prijatelja. Dobro. Doktor, ja. Kani se kao i moga prijatelja. I doktor. Samo nemoj plakati. Ne zamolimo. Naš Bog i ja u tebe verujem. A mislim da i on veruje. Ja Vjeruješ? u drugačijeg malo, drugačijeg. Ja. Ured. Naš Bog je Sai Baba. Moj je Bog, moj Bog. Tako je. Ali ti ne znaš koji je, pa ja ću tebe podučiti. Ali ovo je Sai Babino djelo, sve ovo što radiš, tako da znaš. Bože, zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod tvoj, utrobe tvoj, Isus. Tu si pogriješio malo. Ajde, zdravo Mariju, ponovo. Idemo gore i zdravo Mariju da vidimo gdje si pogriješio. Hajde zdravo Mariju da vidiš gdje si pogriješio. Gdje sam pogriješio? Zdravo Marijo, milosti puna. Dobro. Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. Tako je. I blagoslovljen plod tvoj, utrobe. Ne, plod utrobe tvoje. Slušaj ti mene, Bog. Pa plod utrobe tvoje. Sam tako rekao. Zarez, Isus, nisi. Slušaj me, zdravo Marijo, Aj. milosti puna. Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Isus. Eto, sad si dobro. Tu smo sada. Sa tim mol prvi. Eto, dragi Bože, naš dragi Sai Baba, naša Gospe draga, hvala vam, što ste me spojili s ovim čovjekom, teškim grešnikom, pijanicom, pije svaki dan po litru rakije, što vina, što pive. Sad ćemo zdravo Marijo, milosti puna. Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, zarez, Isus. Molim te, Gospodine Isuse Kriste, blaženice Mariju, oni bi tebe molili da su živi, ali sad će uzeti. Nemoj samo plakati. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. I blagoslovljen plod tvoj. Plod utrobe tvoje, Isus, u ime Oca i Sina i Svetoga, amen. Amen dalje. Dobro, sad sam ja na redu, ja.